Živjo! Danes se bomo pogovarjali o številih. Števila do 100: nič, nula, ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, 10, 11, 12 ali 12, 13 ali 13, 14 ali 14, 15 ali 15, 16 ali 16, 17 ali 17, 18 ali 18, 19 ali 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Števila do 1000: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 101, 102, 115, 116, 123, 139, 146, 250, 311. Števila do milijona: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 tisoč, 20 tisoč, 30 tisoč, 40 tisoč, 50 tisoč, 60 tisoč, 70 tisoč, 80 tisoč, 90 tisoč, 100 tisoč, 200 tisoč, 300 tisoč, 400 tisoč, 500 tisoč, 600 tisoč, 700 tisoč, 800 tisoč, 900 tisoč, 1 milijon. Števila do milijarde: 2 milijona, 3 milijone, 4 milijone, 5 milijonov, 6 milijonov,
7 milijonov, 8 milijonov, 9 milijonov, 10 milijonov, 20 milijonov, 30 milijonov, 40 milijonov, 50 milijonov, 60 milijonov, 70 milijonov, 80 milijonov, 90 milijonov, 100 milijonov, 200 milijonov, 300 milijonov, 400 milijonov, 500 milijonov, 600 milijonov, 700 milijonov, 800 milijonov, 900 milijonov, 1 milijarda. Števila nad milijardo: 2 milijardi, 3 milijarde, 4 milijarde, 5 milijard, 6 milijard, 7 milijard, 8 milijard, 9 milijard, 10 milijard. Bodi previden. Be careful. The suffix of the word million changes from numbers 1 to 5, and then it remains the same for numbers above 5. This is true also in the case when we have hundreds of millions, and the third digit is 1, 2, 3, 4, or 5. 102 milijona, 202 milijona, 302 milijona, 103 milijone, 104 milijone, 105 milijonov. Let's look at the following examples. Can you name the number? 201 milijon, 404 milijone, 611 milijonov. Same logic as in the case of millions applies in the case of billions. 102 milijardi, 202 milijardi, 302 milijardi, 103 milijarde, 104 milijarde, 105 milijard. Let's look at the examples. Can you name the numbers? 201 milijarda, 303 milijarde, 725 milijard. Ostalo: enica, desetica, stotica, tisočica, liho število, sodo število. Povzetek: števila od 0 do 99 pišemo skupaj. Stotice pišemo skupaj, na primer 500, druge dele pa narazen, na primer 505. Tisočice zapisujemo narazen, na primer 4000, prav tako milijone, na primer 2 milijona, in milijarde, na primer 6 milijard. Let's recap. Numbers from 0 to 99 are written as one word. 3-digit numbers are written as one word. Other parts are written separately.
4-digit numbers are written as two words, and the same is true for millions and billions. Let's look at the examples. 73, 251, 8402, 4 milijonov 72 tisoč 613, 9 milijard 745 milijonov 642 tisoč 130. Zapiši števila z besedami. 6, 10, 14, 38, 49, 51, 62, 78, 83, 92, 100. 208, 327, 895, 1004, 1370, 12659, 638 milijon 649 tisoč 574, 15 milijonov 823 tisoč 985, 4 milijarde 576 tisoč 254. Poslušaj in zapiši števila. 73, 2 milijona 501 tisoč 4, 69 milijonov 100 tisoč 621, 112, 2 milijardi 975 milijonov 551 tisoč 376, 809, 6, 37, 9403, 534 tisoč 867. Računske operacije. Seštevanje. Sešteti. 5 plus 7 je enako 12. Odštevanje. Odšteti. 8 minus 6 je enako 2. Množenje. Množiti. 3 krat 8 je enako 24. Deljenje. Deliti. 18 deljeno z 2 je enako 9.
When we say divided by, we can use either proposition z or s. Which proposition to use depends on the first letter of the number. We use proposition s in front of t, s, h, sh, k, f, c, p, ch, and proposition z in front of g, d, z, b, ž. In order to remember these letters, we use the following sentences. Ta suhi škafec pušča, which means this dry little wooden bucket is leaking, and gad zbeži. Gad is a species of a snake, and the sentence means that this particular species of a snake runs away. Let's look at the examples. Deljeno s 3, deljeno s 10. Zapiši z besedami. 32 plus 8 je enako 40. 16 minus 11 je enako 5. 5 krat 12 je enako 60. 100 deljeno s 4 je enako 25. Poslušaj in zapiši. 27 deljeno s 3 je enako 9. 102 minus 20 je enako 82. 8 krat 7 je enako 56. 45 plus 13 je enako 58. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.